Pozdrav braćo, sestre i kumovi, to je vaš omiljeni YouTubaš Šamrogaj. Biću kratak i jasan, 2020. godina, mart mesec i Srbija u karantinu. Svi znamo zbog čega. Ko bude došao kasnije na ovaj klip, neka malo istraži šta se dešavalo u martu 2020. kako biste bili upućeni u celu ovu situaciju koja se dešava trenutno dok snimamo ovaj klip. Stoga, vi i ja nemamo šta pametnije da radimo, tako da bit će daily upload gaming sadržaja. Dakle, dokle god bude trajala ova situacija, imate daily klipove, raznoraznih igrica, uglavnom indie igrice, vidjet ću možda i neki mainstream ubacim u priču poput Fortnite-a, Minecrafta i teh stvari, ali ću gledati da igram igre koje ja lično nisam igrao, tako da imate što autentičniji doživljaj te igre. Neću prosto da glumim kao sad tipa da igram GTA ili La Noir ili koje god od tih igara i da budem u fazonu ovo nikada nisam prešao, ne znam kako se igra i tako dalje. Tako da malo mi je to glupo, tako da trudit ću se da igram nove igre, a opet da budu igre koje ja nisam igrao. Tako da eto. Da ne dužim preterano, ajde uzdravlje, gledamo se u sljedećem klipu, pozdrav!